Iya na tu nakala sampaja tepat tu ya ko suju pacapurang ni ni akan memang ni masampaja pada matu masampaja nisaki suju pacapurang ni akan memang ni masampaja subuh siaga etata matinro itu tinro ta menuju ke salat. Jadi dia tu gaga rogi apa ia tatutu iko mak beresalangi subuh pasita sumpungi dah gaga ini na tau bangkero 5 menit masampaja napa mak gosip sita ngajam mana sabangkero dia tu le tutupi iya. Jadi ada ini pasti sumpung memang. Itu pentingnya. Makanya Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalinuddin itu menulis dalam kitabnya bahwa orang yang paling beruntung ini adalah orang Islam. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Pada yang mempengajian makoi tanya kami matoi. Makanya saya tuh babu iya ko angka jadwalku macaramai saliwang langsung itu tuh pada panitia komeki joka tete seko to joka kenrik matu nadapi iloro lo pada memang dia tu dena ya tu jadwal ku waktu tanah maka tete sia jadwal ku matu ya itu waktu tanah kenrik matu nadapi iloro ya kolore kenrik matu nadapi asara ya ko asara kenrik matu kira-kira nadapi mangaribi maka do kopi matu masam paja mangaribi launia kan memang ni sebelum joka ya dia ko kecelakaan ko lalange manasa maka da melo masam paja ko masigi ini na tau mau pak apa masigi isalai sempajang yang wujui masjid matu yang wujui itulah makna hakikat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya. Dia mari gagal leko-leko ki warunge manre tunubale lepas siki manre erak baralle lepas siki deh mari gagal. Yang penting tujuan akhir tak kenroi ising keruk memang ina pakit doka. Supaya semua perjalanan kita itu disambung dari ibadah ke ibadah. Maka mana tuh Pak? Tarawih pacapurang ini akan memang ni matarawih tak memang makaroba ki ya ko tatungi mite sa pinge igere tanya ka meman ni tilaw do meman ni untuk makaroba ta pemang ya ko dena ta sampa makaroba dena pajak jalan apalana sebab macam Nabi siapa yang melakukan berniat melakukan kebaikan itu sudah satu hasanat dan itu tidak akan dihapus. Iya. Itu kuncinya. Jadi ya ko tulip pasi sumpung ya insyaallah. Tapi walaupun itu aja tepat turun no. Sinin na ibadah na paturungi po ng Allah Ta'ala. Ang kamanat janji pamasi capan. Aja mo tama selam. Iya idi magala mas sumbang. Ang kajalur tak tama suruh aku sumbangan. Tatun-rutun riban niya tu. Pak deto tu gaga tau mulik jama manang ni. Ya tu jago mapuasa, ya tu jago masiki, ya tu jago mangaji, ya tu jago masampaja sunat de. Ang kataw pak, maka di masumbang tapi maka galak masikiri. Motok wani-wani masa pajat tahajud tapi itu lay din ya sumbang maka sekit gitu ang kataw mako ang kataw tahu pak ya ko puasa dia kacawi puasa Senin Kamis na jama manang pokok nang kana mo puasa sunnah ayamul bid mapuasa toy bahkan madaritannya waktu puasa mapuasa mapuasa dauti mapuasa soy bukay baja mapuasa si bajana kataw mako tapi dia nulit tahan itimun na paujai bali bolana pa aja tu 5 pangewa kok kenapa tu 5 di do cilin na tahu jadi masalahnya begini dalam setiap ibadah itu angka mana mo tu capak na leti yang asalamakang maka ya rona bitta nasamakan nitai umuruk na umakku maponcok na iya suruh melo ka ko tamamanang yung umakku makanya mega ibadah tu nilaw na bitta alit to iya, alit umakku ya, nilaw tu bahkan angka itu hadiah. Pada sempejak Jumat itu sempejak Jumat ya hadiah. Hadiah bemetil lagi Nabi tak. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu juga hadiah. Suratul Fatih juga hadiah. Kemudian Sayyidul Istighfar itu juga hadiah. Jadi kami itu hadiah ya lagi Nabi tak. Istilahnya hadiah khususiah. Jadi rona bitta kabeto nilaw nitay kisah na Samsun nabi ka nabi yasang nabi Shamun si sabu itaw mamusu dega anak gurun na yo puto tayo mamusu ang kapasukan na ya Shamun dega pasukan na jadi dinam napasanjata na tanya bangkong aga pale bangin na ya tu untay nonro ya isi tuo iya tu napake tapi onrowatan na ya Samsung iya nawatay taw agin-agin na nawat tapat tuh onro galak iya jadi rahang unta mina pake kato makala rahang kaladay yan niro na pake mamusu sisa butaw tapi tanay ro musu na istimewa iya ko waniwi denang kanatin ro si wani makasiwang masampajang pandi
Iya ko soy mapuasay, mamusu matoy. Tak kajan na nabita. Nakadawe. Di naga nabitsaw iperjuangan na iya. Apalap pagarajan na. Maka di nabita na podangi ko Allah Ta'ala. Kung wat di gatale hadiah ummaku. Ya wat dinge non seki ibadana Nabi Samud. Yan na to ampay ang kapeling. Maka nami bara Samsung. Ito tamatoy Nissan. Ito Toriuloy, monrito man yato na din, nagagero pelin na Samsung. Ito, sebenarnya itu Samsung, itu Nabi Syamun. Ya, itu kisah Nabi. Jadi di nama Tommy, maka dia Nabi talingi hadiah umatku ibadah, bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Syamun. Maka turunlah Lailatul Qadar, itu hadiah untuk umatnya Rasulullah, itu yang mengalahkan ibadahnya Nabi Syamun. Nah, itu kasi. Yun na to ampay malak na ilalungnya tu malam Lailatul Qadar. Maka gataw makdo ko sa 10 terakhir. Iya. Padahal ya ko ya maka gampang. Aja na tak doja. Maka gampang ilolong. Peko, lawan ni masampaja ngisa. Siba masampaja subuh. Dari jamaah. Na makada nabita siapa yang bersolat isya berjamaah, maka sama kalau dia bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pada komoto isi weni bujur, maka sibir yolo na pong Allah Ta'ala. Na yaman na rota pa si sumpo na manas sa natin. Maka manala lipat diru lu, maka nalaw makdo niya. Lato masikini si tanga dyan ang pamatinro. Lete tinro niya, di nalaw tapakoro. Yung mga kagampa, kumilulungan. Makanya ulama makna na manas sa to, kilala na ulan ramala, di sa liwan na. Mapamulay ci dilato tarahir pasti mololongan ina makunruto ko de mololongan ikaw wala man ang biro talupuloy kama ko miro. Jadi sebenarnya itu mudah, cuma kadang orang persulit. Karena harus pertengahan ni mapaci patawe maga, memang orang-orang khusus ya. Jadi orang Nabi tanilawi. Kemudian naisa Nabi tamakada ais may gaji dosa na umakku naisa Nabi ter maka nanti banyak melakukan kemaksiatan makunraye na to. Iya. Saya kemarin sempat di natanay ka tawe maka dapat ustaz. Magi redi makun reye na migala dapat calang. Si bawa magi redi makun reye na saman na je digale tiang asalamakam maka dakat si balikan na to si kuya. De nagaga taw ijami pada jaminan na makun reye. Diga. Iya ko arone diga jaminan na to iya ko makun reye manasang ka. Manasang kajaminan. Ang kagay di hadde sa kanaki, makarenang kataw jagay puasa na jagay sampajan na jaga syahwat na. Alin na piti pintu na suru kadek aga. Makunrayin ito yali. Nasang na makaday di hadde sa na nabitos tase makada mayaga makunray panghunin na naraka na kuchocho ni mayaga pa makada memang inabita de na kama lino o de na berbanding 1 banding 50 arone makunrayin. De na kama lino ko de na 50 makunray ci di arone. Ya ko makade me kata marana ka chocho ni na 50 me mako tu na ci di merone. Kan maka kanya reken na. Iya ko panapala ta ci di na tama. Makiro kan i magampang hitungan na pa. Itu makunray hitungan na justru magampang ni salama. Kayo niro. Ridahnya suami. Iya. Ci di bawang aja tanan nakilakay ta namo maga bodo na. Pag kami toji tulakay tu 5 pakire-kireng. Mana nak cialet tu. Kung kanapaw macam-macam na sa karakin rin capa na. Ini tu makun raya tapos masih kesimpulan na. Ako aja na masuk. Tapos na foto ni pembicaraan. Hade, mako aja. Padahal napay macam ni laki naman nawa. Makumiti tu rin. Apalagi ko lama-lama lo dito di laki tak. Apalagi ko macoco to di pensiun ni. Kapat bicaraan na. Na naman-naway manan niya tumaga di ropo. Kumaga niya, umaga di. Padahal yan na tumakun raya malah sa ulo. Di ka lakiro. Jadi, iro na bita na limimatuki jamina, makadakaon na tasapan ito. Tasapan ni gare. Kaya kami tolah. Ya ko pasidak ka, iya na ro tatunru-tunruy. Aja taal pa ya tu pasidak ka. Kaya madupa-dupa mo tu pasidak ka. Ang kadeniris sa makadasiaga, ang kato kada mapalaryoto ki atau tujuk ka. Tako ang kataw o kuwirilalangnya. Matuok ko ati makadamelo ka sidak kay ro tay machinna ka malingi pasidak kay ro tay biasa itu patangangi jok kana tepang ka tao lepalalo ki namo maga sekata lepangi ta sidak kay wi na patasuron min lodongan. Saya dapatkan di beberapa kitab hikmah
maka kadang itu adalah Nabi Khidir dan juga kadang itu adalah malaikat. Tapi si betul tu tapang kami tu kuati maka dah melok kat sidak kaya ro tahu. Iya, lepangi ta sidak kaya. Napa ta suruh milodongang itu langka itu. Itu nak kada pas sidak ke si betul. Dan diri sama kada niga. Iya. Yang kata tu pas sidakah aja na nirisam. Maka niga tahu yaling. Ka pesantren na guru tak mencawe, may gaji pesantren ko pakajen jan ta mabela. Mabere anu, Pak Yati tananya ngi matu mencawe boleh bolata. Pero pesantren ngi makai bela de tu ni tanai ki itu mencawe ko sa bolata. Itu kiringi sumangat ta makabela. Nang ka pesantren ko sidape na boleh. Padam itu to kasi siapa? Aja na tapat di sumangat ta makabela. Iya to ko bali bolata itu matu mapacal lagi. Tananya tu mabela tau sogi mi ko mabela tanai itu matu he. Makanya 40 rumah aja na Pak Mega tahu Pak makokohe. Na pabela sumbangan na loma kabela. Angkay tahu kasi ko sidap bolana. Ini penting juga. Iya, apalagi makokohe Pak Mega tahu lebih fokus kepada ibadah pribadi. Kaya sa ibadah pribadi ya miro na sapa na mo Mega kosok na ibadah pribadi. Padahal dia na siya manfaat na. Kita gere. Wala balik law umrah 40 juta na wajah. Ta coba digere cica na sita jokati. Ajan ta joka katalu. Atau 1 kali 3 tahun. Jokaki. Iya dia melo ta pakai menre umrah, talenya corona na pakapala Nalen niro na pakai makamaja masikola. Mapala ikora masa mana dia na jalloki matu makaliya pasikola ka batuku makapala korang na yalik tentuan untuk pajallo. Ya ko umrah ta belum tentu toh. Belum tentu toh. Nasa baca di tagamay. Oleh kana tahu si sala na paki menre. Ay, latu di makada labbaik Allahumma labbaik makada ibala la labbaik kala deka ka muli kolok ko bali bola bo mewa si sala. Eko ni. Manre ki andre harang ukilala watagin de penadapi 40 sona na to menre beribadah labaki. Itu susah na ibadah makero. Iyo po ko patano ko to pate suhangi patano ko to pesantren na pakai tema bangun. Nonroi tema pak guru nonroi na naik mak guru de na pajak jala pahalana. Ini na tahu mau pak mate ki to 5 solo pahalana materu. Iya umre ko mate ki de na tambah wadilalo kurami. Ini apa nih saya? Yang terakhir pas sidak corona tapi angka toti ibadah na pujila da pong Allah Ta'ala. Tapakkor na mode na metta. Ia tu makanja ko tomoto ko tanga bani. Na mode tolo masa pajam pening. Moto ki to tuda ngo kon rotin ron. Di situ kita ipangulo iti lori pong Allah Ta'ala. Atau to tuda namo ko ki bola-bola galunge. Namo ko ki pasa itu tuda rana iya ro tutong linota ninawanaway kasalahatta. Napay nawanaway ibadata. Napay pangulo kakurangan ng na pong Allah Ta'ala. Nasabari natarima rani at iye kadat tati wa matay. Makadi nabita si jammi mo pigaw iya to. Masarolat bine masampaja sunna isisa burakan. Iya. Iya tahu deh itu le mapat di itu tadi ne le masampaja sunna tapakoro tatapi gay. Iya. Ya ko demo patul tapakoro asikiri bawan ni. Kada kay kana sikiri ya ko umuro ta 50 layase pegay salawa. Pakurangin istighfar supaya mak baraka iwaram parata mak baraka iwijat ta baraka itutungat ta malumo talay amatengan ni pegay salawa ta ko 50 nilayase umuro palay ko 70 ni pegay memang ni salawa. Ya ko sisak busalawa namo siratu istighfar na. Ya mi ko tahu malolo napay 30 layawa pegay di istighfar na supaya bukaran ni pintu dalle na. Namanya gadalle ipapulegan nyo ko pong Allah Ta'ala. Karena salawat mendatangkan keberkahan sedangkan istighfar itu mendatangkan rezeki dan dalam hidup. Jadi situnganna dua tu berimbang. Ini mani ya ko 70 nilayase pegay salawat ta. Salawat na tatagan rusu. Dun rupa tu salawat. Sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril, angkat to pakai Allahumma sholli ala Muhammad itu kan menasami mamo. Dua tuh, sallallahu ala Muhammad, ya komeki langsung sallallahu alaika ya Rasulullah. Angkat to napak guru atau pandai tepat tarika itu. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Si sambul langsung itu. Ya ko sallallahu ala Muhammad, Nur Muhammad itu. Ya ko sallallahu alaika ya Rasulullah, mapahadir inapan salawati. Kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.